دمس هما مفدا إفس كتف وتنبلا تاكن جهة جوتا ميوزك كي حلال وچك كمان هدو متكا ورجينا مهم مسك كرمنده علمي هم تكا جوايدا مولين خلاف إنما صح حديث بس ميهم جنقوله صح حديث بس دليل استدلال كره إغوتون مشهور حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّوغا أولوانيكو مناغ دوستغو ترين دوهيكا إنغودا نوان فدان عيد أضحى عيد أيام تشريق تندوها كي مؤمن وفاكو مجاكو كا هدون هدى تندوس عيدوغا بمناسبتوغ دوستغو ترين دوهيكا عائشة رضي الله عنها ودالواني رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمن كمناغ فيليغي ودي وداغن نوافي إيوغوتوغا تيمن كمناغ أريهوغا أنصارين دكودين نجاتو أنصار يبيكلون دكودين من جوار الأنصار أنصار يبيكلون دكودين تدفان وتضربان وتغنيان بغناء الأنصار يوم بعث مدار وني مدكودين تارجهمون لوكيمون جندي تارجها لوكيمون جندوني عائشة رضي الله عنها إن واجد كن قال لويتوكي ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث جه هنغرا ما جه دوهوغا يكودين جه كابا فان أنصار يا بيكلون هنغرا ما جه ما دانوغا هيفر غدا كرما جوش جنو متكا كيا أولون لين تكون لمي أدي ياكوغا عائشة رضي الله عنها ودالواني وليس تابي مغنيتين ميكي دل لوكيون ترين نونه كودا دكودين عائشة رضي الله عنها وستوبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي وداغني غتا ميكما علاوس نلبا تمتيغا شوي وداغني ادي كليغ فانونغ ريدا كول استر فلا اكو مون فلا اكو علو باغن اونني اني فراتنگ بري وداغ اكو دين تارجها لوكي مونگند كل يك ودي وداغني ابو بكر الصديق عائشه رضي الله عنها بابافلو رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة ميمتوغا نبيا فهوغا مدنيا متيغا هوري مان إنسان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كينا توكان تكوري بيبي بداروي أمزامير الشيطان في بيت رسول الله الله کے رسولا کے گنڈوارگا شیطانا کے مزمارو ہے مفدوا گتگاس انکار کرے ہر کش کو انکار کرے دفار مت مہم بداڑو رسول الله صلى الله عليه وسلم هدوي غتكي وغتو එකලේක ෆානුගේ ස්තර පොළගා මූණ පොළගා අලුබා ෆරිදා කෂු කරම්වා විදාලුවි බස් පොළකි دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إيه أبو بكر إيه دكودين على نوداش كم بيكفس عيدن هذا ميت إمام منجا عيد دواه مهزاب نموني مسل كودا دكودين لوكيما هوريها جنسك هوريها عمرك خاصة كو دجنسون إفكن لوكيا نشوم الدليل كوريتو تارا ميوزيكو كي إتشي كترين لوي إن سامان لوي إن آلة تارا تارا جهيما إيك بدلوغا ميوزيكو هوريها إتشي هدكما الدليل كوريتو عيد دوهوغا كورونو كامبيما مولي اهروغا هوريها دوهكان هوريها ريكان هوريها وغوتكا هفتا فيشمن هفتا نيموما مس فيشمن مس نيموما هوريها كما كوس دليل كوريتو ميوزيك كوله ادي اكودين ಗೆ ಕಾಬಾ ಫ್ಯಾಂಗೆ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ಎಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ಹಿವ್ವರುಗದ ಕಮಾ ಫಂವರು ಹುರಿವರು ಎಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ಬಾರುಗದ ಕನ್ ದೆಕ್ಕು ಮಟ್ಟಕ ಎಬೇ ಫುಳುಂ ಕಿಯಾ ಫಹುರಿ ಅಖ್ಲಾಕ ಸುಲೂಕುಗೆ ರೀತಿ ಲವ ಕೀಮಾ تيبي فلون ميادو أدو يمم مدا ألقون من ميادو أدو يمم مدا فاسق فاجر نبأ كنت تكجوالي لوا بسودة بيتو الله غنديبنا مي حديثون لويا ميوزيكو حلال كراكا لويا ميوزيكو أي رانغلو إتشكم غهداكا بودتي علم ورين تك PhD تك بين منو إها مچن نكيفيس مي حديثه كيافا
nuniya komme hadise kiyafa qul huwallahu ahad kiyafa music halal es bune vidan kikuranto ha bada kiyawani miha bada olwadima olwadaka haqqu bahe bunane nama tedu bahe bunane nama wallahi anikka sallahu gandi bunam bodati ilmu werin beenu wennuwe mi hadisun dalilu nakakash rangalu mane nagakash algona hama kashwarun ige algon menge maswerinna algon menge danduwerinna adives miule aadaage masakke kura mihun aammu muslimeka mi hadis reet ko kiya difa mi hadisun dalilu negeni kon kamakatto bune fimun hama aadaage muslimako bunane tigen dalilu libe eid duwa huga lawakiyan rangalu lawakiyan tigen dalilu libe eid duwa huga tarjahan tigen dalilu libe kudakudin eid duwa huga tarjah lawakiyalumaki masale nunkan minun echme yakunu vis anekkolu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu basfulu kobato thara miha kuda music ge ade ivvimas ekalege faana vidalwani mazamiru shaytanage dummariye shaytanage ber dummariye halal wegam waichenun hudda wegam waichenun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wajibe sahabiyaka ಒಳಿವಡಾಗನ್ ನುಬಾಕೊ ದೀನಿ ಮಸಲೆಗ ಅಮಲು ಕುರವಿಜ್ಜಿಯ ನೋತ ಫತ್ವಾ ದೆವ್ವಿಜ್ಜಿಯ ಏಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರವ್ವಾ ಏಕಂ ನಗಳು ಕೊದ್ದೆವು ಎಮೆ ನಬಿಯ ಹುದ್ದವೆಗೆ ನುವೆ ಎಫದ ಹಾಲತುಗ ಒಳವಾಲುಮೆ ನುವತ ಬಯಾನ್ ಕೊಂಡು ನುದಿನುಮೆ ಹೆಂಬಿಮಾ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತಾರಜಹುಂ ಐ ಶೈತಾನಗೆ ಮಿಜ್ಮಾರುಕಮ ಐ ಹರಾಮೆಚ್ಚೆಕ್ಕಮ ಇಶಾರೆ ಕುರವ್ವ ಎಫದ ಹರುಕಶಿ ಬಸ್ಫುಳೆ ವಿದಾಳುವಿಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಗಿವಡ ನುಗೆನ್ನವಿತೋ ನೌದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವ ಅಬೂ ಬಕರೇ ತಿ ಮುಳಿಂ ಹಲಾಲು ಕಮಕೆ ತಿ ಓಕೆ ಬರಾಬರೆ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೆಂ ವಿದಾಳು ನೋವುನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ಗೆ ಕಲಿಮೆ ಇನ್ಕಾರು ನುಕುರೆವ್ವಿ එකලේ ෆානුගේ වාජිබෙන් එයි හලාල් වෙච්චෙන් නම හලාල් කමෙන් නම ඒ අබූ බකර් ඇති හෙදුනි ගෝහෙකේ මියුසික් ලවෙකි කොන්තාක් මා බොඩවස් හලාල් වෙච්චකේ තිමන් කලේ ෆානු ගඬවර ගෝගෙන් ආයිෂා රදලනා මියුසික් ගෲප් ත ගෙනස්ක මිද මේ කොළනිනු ඒ කලේ ෆානු පින්නට නුගන්නවා තෝය මිහෙන් හදිස් වල කිව්වෙතෝ නුකරෙව්වි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් දීන කීවස් කුලේ කුලේ එච්චෙද්දත්තා හිතකන්නාර මිහිසාබන් ඉන්සානු හුඟා දානෙක් යා ඛිලාෆා mi hadithaki Aisha radhiyallahu anha ge mi hadithaki safuko sarihakum algon menge hujjattaka algon menge hadith to ge listan itur kollan je hadith ei mi hadithun hamekani mi hadith fude music laveki haram chekkam dunia music ki haram chekkam mi hadith fude kongota kunto ei mi hadisun wara soriha kon algon men ngeni ashabu bekalunge terega mashhur kame evves olume shakke waswa hennati ashabu bekalun i'tiqad kurwa i'tiqade ma rasula garun ebe fulun ilmu ngeni wadagen tibbevi goin ei ebe fulun libi wadagen na fa tarbiyaten ei music ki haram echekkan emme kudamin taare ki ves shaytanage mizmarekka ehem bi me yasluga hippawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nidi kurawwa fa ikkaman hi kurawwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ema nabiyage faratun e munkaratek vima ekam mana kuru mattaka tedu wadagen ei haqiqatu gas munkarataka watiwe mana kurevevi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq evves harukari bay vidalu noe adike ekalege faane vidalu afada Abu Bakr Siddiq ti hippevi aslu ei mizmar shaytange mizmare ei rangale tigar rangale ehen namoves Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kukkurevuni kon kameggato ebe fla engi wada ganwa fa neti music ge tereng tare ki eid duwa hoga je hun hudda ichekka mi aslu haram ecche ehen namoves daruratan hajataka bala muslimun ge ufala majala deid deduwa hoga adi kaveni ge hafla ya mitim maqamuga ತಾರಜಹುಮಕಿ ಹುದ್ದಕಂ ಮಿ ಹದೀಸುಂ ಇಸ್ತಿದ್ಲಾಲ್ ಕುರವ್ವ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಬೊಡ ತೆಲ್ಮ ವಿದಾಳವನಿ ಎವೆ ಸುದ್ದೈ ಕುಡಕು ದಿನ್ನರೆ ಬೊಡ ಜಿಂಗಾ ಫಿರೇನು ತಾರಜಹಂ ಫೆರೀಮಾ ವಜಿದುವದೆ ಮೊಯವೆ ವಾಣೆ ಕುಡಕು ದಿನ್ ಕುರಿಯಸ್ ರಂಗಳುವಾಣೆ ಯಕುದಿನ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುಳುಮ ನೂನಿಯ ಐದು ದೋಹಗ ನಾಟೋ ಜಹಾಲ ಹನ್ ತಾರ ಹಿಫಾಗ ನುಕುಮೆ ತಾರ ಜಹಾಲ ರಂಗಳು ಲವೈಚಿ ಕಿಯಾಲುಮಕಿ ಮಸಲೆ ನು ಉಫಾ ಕೊಲ್ಲ ಮಜಾ ಕೊಲ್ಲ ಹದನ್ ಜೆಹನ್ ಮಿಗೊತಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮು ವರಿಂ ಮಿ ಹದೀಸುಂ
دليل استدلال كربا ما ننغوا فوني ميكي ألغون من قبيل نغا فوا اتشفس نو كم آداك مسلمة كبس مي ما نورفسيهم بسنين هن ألغون هيواني إغوتم ألغون كوريس بيان كوري شافي مذهب قبودو علم وريكم غاوا أبو الطيب الإمام الطبري رحمه الله بدالواني هذا الحديث حجتنا بلوا عائشة رضي الله عنها مي حديث مي حديثة تمامك حجتك ميوزك حرام تشكما إهني لأن أبا بكر رضي الله عنه سمى ذلك مزمور الشيطان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كدين جهمون دي ثاريا دي ما لن أي شيطان آگ مزماركم كا بدالو إيش هم بيما عائشة رضي الله عنها قاريهم بس إكمنا بدو بالغو ودا غتما هميا بالغو ودا غني فهم ثابت وگم بني لويا ميوزيكن إنكار كرباك خاصة ميوزيكن إنكار كربا هم بيما مي بدالو وني مي حديث ثابت وي اي كودا دي كودين كما ادي اوغتوغا عائشة رضي الله عنها يكيس بلوغ عمر بالغ عمر نفورا كودا كجكه اهم ويما اكودين اكن قران افد دوهغا حد دينو مكي يمنا غلو كمكه هم غوت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي حديث مي مانا نغوا فبه هم افد الامام ابن القيم رحمه الله مي حديث هم مي مانا نغوا فبه ادي حافظ ابن حجر رحمه الله اسمي حديث هم مي مانا نغوا فبه دالواني مي حديث دليل كوري اصحاب بيكلون تريغا مقرر وفا اجماع وفا بيفلون ام هريها بيكلون دنودا غنوا اصلي هريها بيفلون غاتوغا سوال ان مسئله کے میوزک کی حرام چکم اے اصلوگے مچ بنا کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تارج ہم منا کرے එහෙන්නමස් අබූ බකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අංගවදෙවි දස්කොදෙවි චකි ඊදුගේ උෆලකි ශරීයතුන් උෆාකුරන් දෙවවා වෙන් හුද්දයික එහෙම්වීම එවගතුගා තාරජහුම් හුද්දයි هم إفدا كاوني مناسبة جاوز تارجهم هدا مرحبا كده وكيوم هدا إكماغو ميوزيكا إكوغا ميوزيكو إفس أدل لاجة لوكيوم كي هدا كمن نون إبي فلونجا قاتو ميوزيكو إم كودا مين وروس مهوريا حالة جا حرام بيجم واكما أصحاب بيكلون اتفاق ودا جنوا أمتو هترو إمام بدالوه إكان ورس سوريه كون على من نجيبو إنجي عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاريهم صحك سند ثابت وجن حديثه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابي فلاغه منيوان كوري علي كم غاوا نافع رضي الله عنه اسلام دينك بدو علم وري تابي بكله විදාලෝනි තිමන් කලේ ෆාන් උමර් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු කෝ එක් දුහග නොකුමෙ වඩාගෙන දනිකෝ බකරි හින්හප්පන් උලේ මීහෙක්ක ඔනේ ෆුමේ අඩු කම්ෆතුගා ජෙහෙනි ඔනේ ෆුමේ රුගා කියානේ අඩු තියබේ ෆුල් නවස් එංගි වඩාගෙන නවාන එයි අලගොන් මෙන් තුමුන් ෆුමෙලුන් කහලා ආදාගේ වරන් ආදාගේ සිම්පල් අඩේ එකමකෝ ඒ අඩු අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උමර් රදියල්ලාහු කම්ෆතුගා ජෙහුමායකෝ de kamfata ingilijasse kamfe bandu koreve wagutun eda dura daturu fette ingam fettevi ediya gotu savari ga innevi wada gannam gos nafiya vidalwani adu ive heye aayke buni manikkas dura egotak gos miharu ade nive ishara korevima kamfatun annattawa dabba fa vidalwi kiketu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारुगा तिमन कले फान हम मिहिं हुन्नवनिको नाफियति हुन्ने विगोता तिमन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारि हुआ हुट्टा एकले फान अवस बकरी हुंगा पा मीह गुदुरुगा हम उले मीह को ओने फुमे आडो इविगें मिगोता शहीददेवी अल्लाहु अकबर बल्ला सय्यदुल कौनैन रहमतल लिल आलमीन अलगन मेंगे लबुयति नबिया इस्लाम दीनुगे हुज्जा कम गावा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजिकुगे एम्मे कुडा मिंवरा मेदुगा अमल करवावे उरिहा मुस्लिमुगे उसवा हसना की एबे फुला अलगन मेंगे नमूना की मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए नमूना खिलाफ कम मीह को बुन्य से मीह की दवरिंगे मीह की बातिलुगे वाह का दक्का मी एहमीमा बल्लवा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम वडागे बे फुला तबा वडागे नि सहाबिन अमल करवेगे अब्दुल्लाह इब्न उमर एगुतन अमल करवा फहम विदाळवन एहमीमा म्यूजिकुगे एम्मे कुडा मिंवरुं ओने फुमे अडुवेस एई हुद्दा इच्चे नूंकं कंडलिगिन सोरीहा को बयान को देवन अनेकास म्यूजिक हलाल कुरामी होना मीगन दलील लिविदान एई कीर्ति रसूला कंफता इंग्ली फुल जस्सेवी रोगा अब्दुल्लाह इब्न उमर कामुरे नुकुरवा कंफता इंग्ली जहाक एहम भी मैं म्यूजिक हुद्दा
hama egota Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kamfata ingili fulu jassawa kamfa bandu kurevvi iruga Nafi rahimahullah wa kan amre nukuravva de kamfata ingili jassawa ehmi ma hudda mi warabbodu olumaka vedana tv algono mi bunedani music nuwata lava nuwata huddanum wahake ecche insanage ikhtiyara nuda adu ivumaki faafa ennu ehmi ma aray bahuga sima adu ivuma istima kanuda adu ehuma mi tafatu de maane lavaya musika medu mulim ves baridu fawani kanuda adu ha miha kastuga adu ehum mana kurei fawani dekam fen innani beran hemmi madu iven anek kolon musika mi haram adu tan eha madu zamane ga be foluna hen ulawwa faharik ga adu uniwa kamfata ingili jaham waraf fasiha vedan ekamako ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam en godaganwa mustaqbal ga annane allah devwa fore khabar takun fituna veri wane waru ehmi mi zamanu algon menna musika lavage adu ivuma kiwes haram kamennam kinatu algon men diriule mi bimmacha kunulewe mi hodaka wahake sade niwen abadu dekamfata ingili jaha nuneche jaha algon men tibenche ei mi bunen huriha tanegga music am fameti ehmi ma music tanege jaha fahuri algon men dani algon men kara kan arani ege jaha fahuri ge kawannani eta jaha fahuri restaurant ka dani eta jaha fahuri huriha ta music hemveji algon men fafa wari nuwana emi hun jaha music en algon men adu ivigenne hen namois music a vi warakun durheli veto balenje rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kurai fada algon men mi kuranda kanta kurang eda tanuga music horafa ebenu ehenta kum fude music nettane hem vijay tanaddium wajibu ege me muslimun ga macca eha nurakka nuba fituna verichemi ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namuna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana algon men ge macca lazim ege me enamuna ga hifun ei music ge kuda minware visekale ge faanu huddanu kurabba ehmima mi zamanu ge professorunna bodati doctorun as algon men nam mikhala ichiga mihin ichi bunyas muslimun ha haswa kanwana ma rasula ge namuna kurwati fennan hutta ema namuna khilaf buna kommeche dogu kurima ei teduma kan shakkenne ehmima algon men hinga kuriya dairuga mi masalaga visnadange bojhe ashabe kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kaluna ummatuge ilmu warin music ge adutaka miha nafratuwe wadagannawa iruga mi miha bodu munkarat ekkama vidaluwa iruga algon men mizamanuga algon men waragen wewa tafatu music ge halu hunnanago onegge adu huddakama rasulan dekki wada nugennevi hemvejiya algon men miedu mi fenna music ge eki bawata rock and roll la mihun haman nattagen gos abadu rock wefa mitiveni abadu rock wefa magumati gas rock wefa geetere gas rock wefa tane doren nenge kiya nukiya en adu safunuwa wara algon menge etam mitaga music ka echi hemun ede ebode ege jawabuga komme kamen ves haddu fannala diyama nubawana hemvima haddu fannala udanya huddawana hemvima music ke suddech kun irakuto miti haddu fannala dani classical music kum fashagen blues un jazz un rock and roll ga mi har algon men mole muli vashagen algon menge vashagen music ala ebe fulunna mizamanu ge mi music adu vichiya ebe fulun kihinetto haddawan kum fada bas fuletto gennawan mi man nabiyya lobet sahabinge mawqifa manhaj huriga ehmi malgon men naseha libiganna je salafus salihunge amala ebe fulunge bastaku egotun tiebe fulunna adives ituru riwayat algon mi gennastani mi adu hema foga tiyam be fulaka algon yaqin sarrege min waru shakken ninnane music ki sahabinna tabi bekalunna salafunge arihuga munkaratik khulafa ar-rashidin ge terege himene fasbana khalifa ekkaman ilmu warin gunubba umar ibn abd aziz rahimahullah ilmu wari taqwa wari salih ma befule mul islami ummatan e ma befulaga adul wari kama insaf wari kamge rangalu asar wani kuffa salafunge ma befula vidal wani umar ibn abd aziz rahimahullah ge haya puluga ebe fulaga veri kamuga komme ves rashigge gawanar nuwata ei atolu veri nuwata khatib khada miha umar ibn walid kiya mihe
lavakiya musicuge kulivaru feshi fittevima wagutun city fula liwwa vidalwani wa idharuka al-ma'azif bid'atun fil islam wa laqad hamamtu an ab'atha ilayka man yajuzza jummataka jummata su dannare kaleti fashage ngule musicuge kantak ganakiti islam dinuka bid'aike haram kam timan kalege faanu gastu korabba fime kalege bolu istari gandu ufurada eti burikollana miheko kalege gata fono Allahu akbar salafu salihunge gatuga lavakiya music kule mihun nuwate halalu kamga buna mihun naki evves halegga ba mihun na ta'rif koreve baynu adike ei ta'zir kon adab devenje hebay evorge no ba amale mi ehinkamun algonmenge halakuege mida jiluge maccan hitama kurayru isnanche algonmenge kudi darin la darin ekudin preschoolum feshigen nursery feshigen ekudin bodetiyomun ennani musica lavage terega ekudin nan abadu eskomme stone daskoddi nashane goista daskoddi couple dance kuran daskoddeni unaganumati dance kurane goittan ekudin raawadi abadu ekudin musica lavage terega tarbiyat kuramun gos bodeti kurima waamviga miedu algonmen miyoti feni hebima miedu algonmen mi dalilu taka shar'i aslu taka balar algonmen inge algonmenge darinna algonmenge jilu ta tarbiyat kuran jeheni wes lavaya musica ruliaragot musica ki haram echchekama ei kogge nuwane kamekkamasha ei nafrat koranje echchekkamuga kudakudin tarbiyatu ga kudinna bonedenje ei evvesalega harukash kamen nu haddu fanala diumen nu egotaki mi algonu men as listu hadagen kiya echetaken nu tebe fulum ballawa salafu salihunge amalu fula ham egotan umar ibn abdul aziz rahimahullah garihum sahha sanadun riwayagen ve ekalege faanunge darin tarbiyatu korwa murabbiya ilmu wariyaya li amru korwani ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدوها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن vidalwani dannashe kalege ta'lima tarbiyatun timannage darinna emme fortama ekudin i'tiqadu ko ekudin daswan jehe echkamuga hadare music deke ruliyo Allahu akbar mi salafunge fikr ebe fulon din ungeni wadagen daskur wa goy music ameduga ebe fulon deke wadagannawa goy vidalwani murabbiya liwwani kale dannashe kale tide ta'lima tarbiyatun timannage darin emme fortama i'tiqadu kura kantattawge terega hadashe music deke ruliyo ehni ege feshum wani shaytanage kibanne ege nimumuga wani rahman wanta Allahuge kofae niwaruge nuba ecche ehem bima ekama kom mehem dur heliwan ebujehe warboda maaf korawati lasse wada ganna wanya evs beflaka majbure nu eha ginairu eha bodu taklifen fullawaka ehen namais mawduga adiyes waram muhimmu denu kutaye baki ebay ehmi alugandu mitanu belum nuwata alugandu amille faabani bikan nimma inshallah misabun alugandu menan engijje lavaya music ki nuwata evve shakken negotuga music ki islam dinuga haram echik kirta qur'an ga ayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge itabbawaru hadith fultake adi ashabe kalunge itabbawaru bas fultake tabi be kalunna tabiina ummatuge mashhur badati muhaddithuna fiqhuri imamunge ittifaqa ekuga music ki haram echik ehna may suwalu fedin jehe music nula lawaki danat musica nula lawakiyun huddato mi suwaluge jawabuga islam deenuge ilmu warin vidalwani musica nula lawa vejjiya mulin haramike nubuneven hame fadan mulin halalike ves nubuneven adikiye lawage zat balafa yan hukume koreven ehni laweki ammuko lembaatu tagge macce kulevegen wawa hakatake ege terega tafatu bawatuge tafatu wattaruge lawave egotun algon men divihi bawgaves laway bunefim ammukom mi visnani hinge deti mayde me samasa kuran kala me ishgi lobi ge lawa ekamaku ege terega him bawatakegge lawavesbe
egotum madaha divehi bahum madaha ebune pimu ege maane ki kommes heo kalimai Allah rasulage ta'rif gabune ve rangalu lawai netumuge tere mi alam ka ku tahada neruvi fatruwa mi bintan udta bina korevi war riti madahe war riti lawai hame egota banjara wara ambaya tafat wattaruge lawave hemima arabi bahum ves al ghinaye mibune ve kalima beenun koreve nuba lawave ves rangalu lawave ves hemima islam dinuge ilmu ri midalu wani mige zata balafa dene ei hudda ichto nuniya haram ichto hukum quran egotun laway ki lawaya lema meduga ege nuba mingando nuota nuba bawen Allah subhanahu wa taala haram korawa fa wakan algon menan ige ei Allah subhanahu wa taala lawaya lemugen bawettaka mulin ta'rif kurawa fa kanwe adikiyen e warabbodu zammen ya idikola ege nubakams bayan kurawa fa bohri egotun lemverinnaki magfuradi fa baikkamasha emihunnaki nukura kanta takiya baikkamara foni kanda doguhada baikkama kirte qur'anu gangwa fa be ege tereng istisna wegen wa baiki taqwa veri iman vi solihu alunne hembima eben nuba lema ege tereng istisna wa rangalu lembes egotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'an fani inna min ash-shi'ri hikmah lemge terega ve hikmat teri lenta igmane ki rangalu wattareke rangalu echke adiketo ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabe kalunge terega uluvi mashhur moleti rangalu lenkiya rangalu lemveri uluvi egotum hasan bin sabit radhiyallahu anhu kala abdullah ibn rawaha radhiyallahu anhu kala waragina lemveri uluvi ma nabiya sallallahu alaihi wasallam lemveringe istimal qurwa fa buhri islam din nasr din mattaka haqqu bas mihunnan ivu mattaka mushrikun hajujuhu mattaka islami ummata bar devu mattaka rangalu kalimataka lentan e buhri beenum qurwa egotum ma nabiya sallallahu alaihi wasallam bay faharu abdullah ibn rawaha fada bay ashabe kalunge len nagul qurwa fa buhri kommes waraka ehnamas ma rasulay ki lemveri ennu adi ekadege faana lem vidalun ekashigem vesnuwe wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lah ema nabiyya timan allah lem daskon nudeme adi ekadege faana ekashigem vesnuwe e over ma mativeri ma men echeme nabiyya allah subhanahu wa taala devevi ei ilahi wahi kirte qur'ana ema nabiyya ga sunne fasahat tarikama balagha tarika enkamu ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam aswal kuraifawe lema behegotum len kiuma len heduma mimasalaga swal kurani ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'ani هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح اي باهك اي كلامك اي رنگلو چي رنگل نوبا چي نوبا اهم بما سيدة عائشة رضي الله عنها يا سؤال كرو مسودال فواني خذ بالحسن ودع القبيح لمغ ترين رنگلو اچي اختيار كراشه نوبا اچي دو كلاشه اهم بما مي حساب الگون مننا ور صريح کو انگيجه لمغ تريگا مي دبا وي ايگ ترين رنگلو اچكي حدا اچكا عبد الله بن حارث رحمه الله بدال وني أسامة بن زيد رضي الله عنه صحابي مشهور صحابي كذا يقفان مجليه جا إفهم أتشان إفهم إلا باقي نصب ودارو من جنديه نصب كي عربين جه لواتو كتيرين بابته أي ألغون مكيا ماذا هقول ترى ويتشيه كله بيجم با لواقي وتره هم هم أديس أصحابه كلون كتيرين ورجينا بيفلون لين ودارو رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاضر وكاس ميامل كون علونه ei ves masale nekkame ehem bima la musica nuda music adutaka nuda lava kiumaki rangalu lava bay munasabattaka gulige bay kankamuga faada horige gota beenu kurmaki huddakame egotun suwaruge narkaage wahakan haduma kodde marumatin haduma kodde adive suluka adab das kodde insanun tarbiyata rangalu kankama genna alukama josh genas de kala rangalu lentaka chi istimal kurmaki rangalu kame hame ya vidigen اسلام دين کے تربیت تعلیم خلافوا فاحش کنتتکا نبا کنتتکا گوالے انہن کدن فنونیما اثر کرا واہ کیا امیہن کے گات گوسکن کرے نبا کنتتو گے واہ کتکا دے جنسو ایوگن کرا گوس کنتتکن لیبے لذتو گے نبا واہ کت بیان کرے لنتکا لوتا کی کھنڈ اڑگن حرام کمگا مڑی اسلام دین کے دے علم ورگے دے تیرے گا خلاف نواور گے اتفاق مسئلے ہم بیما الگون منگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بلالا ورس صریح کو انگے
ebefulun lem vidaluwe lava kiwwa heddevi musica nuda ehen namo shartaki musica nuda lava kiwum ves vegen nuwane insanunge muruwata muslimunge muruwata muslimunge maakama akhlaqum beruwa vegen dambane kamaka ekan nuwane wajiduwade miha rokuwa hisaba goskene ehim vejji ay haram ballawa Aisha radhiyallahu anha ge arihum riwayagem ve Alqama namaka kiya be kambalako vidalwani Aisha radhiyallahu anha ge akhegge bebe nuwata ko bebegge nuwata kokko egge darinta ge khitanu kokgen khitanuge ewagutuga ekudinnan ege veena undagutawwa tive Aisha radhiyallahu anha dannawani lawakiyana mihako ekudin fuhi filwad mattaka lawkiyana mihaku lemberiyaku genaun emberangaluto Aisha radhiyallahu anha dalu ade emme fahum Aisha radhiyallahu anha ya egeya wadagen newnu iruga ekmana feunu manzaraki emiha lenkiyamun nuwate lawkiyamun eya evvara botaluwamun rukuwe fainta wagutum Aisha radhiyallahu anha hakiketo vidalu uffin shaytanun akhrijuh huttadare mi shaytan ke mina gawah game beru kurash embima music ki adi miga haddu fanala fawaich insanuna duniyen akhirate wakinu mamme bappe dariye wakinu wa hisaba da kamemmi merangalu dawakiyarus halal dawakiyas miha nuwane ya evvaran harakat takun affa buliko bo talwa hadagen ei islamuna ekashigamba islamuna hudda defawa kamenno muslimun emenge muruwat terega tibegen aadaage lawaki maki hudda kame Aisha radhiyallahu anha mikan nahi kurava mana kurava fawani ehem bima al imam abul faraj ibn al jawzi rahimahullah gawara furihama wahaka koleve talbis iblis ke masala ave vidalwani lawa ei ege zata balafa yalgon men halal haram nimmani egotum halal wattare ajaminge mihun hajjaggo sule roga makkage maguttam matiga kiya ulelentakaki ei ebami hon kiya elentakuga ekulegen wani kaabatullah gefulu sifakof zamzam waluge makkama maqam ibrahim ge furihama kama mikahala riveti wahakata ekulegen walentaki ibn jawzi vidalwani mibawatu ge lenkiya mi aduwa hedumaki huddakamake ehm bimai eggotakavves khilafa masale nu rangalu echi kiyun egota hangura mage maadano gaves hivvaru libe josh libe kala lenki umaki huddakame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalum ekadege faana ekuga kurevi khaybar kurevi datur hangurama khaybar ge hangurama salma ibn aqwa radhiyallahu anhu vidalwani timam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga reganuge gadi ganukume wadagen nevime datur kuramungos waki hisabakun